Došao sam ovde, slučajno, prošao sam sveta, radio svuda u gastronomiji, ali slučajno se dogodilo ovo pred mjesec dana da sam naišao na ovo predivno mjesto, ovu divotu prirode, ovu kuću. I odlučio sam da se skrasim ovdje, da radim sa svojim klijentima, sa svojim gostima kojima sam radio ovdje i u Srbiji i šire. I ja se nadam da će moji gosti doći kod nas i u našu vilu Del Rey. Vila Del Rey se nalazi u jednom od najlepših predela Srbije, u okolini Kraljeva, iznad doline Jorgovana, nedaleko od reke Ibar, a u dolini reke Lopatnice smestio se ovaj rajski kutak. Što se tiče kvalitetnog smeštaja i vrhunske hrane, za to su se pobrinuli i brinuće i u buduće majstor kuhinje, šef Dražen Jakopović i njegova supruga Katarina. Vila Del Rey raspolaže sa standardnim sobama sa 2 kreveta ili francuskim ležajem i kupatilom. Također su u ponudi i porodične sobe i porodični apartmani sa kupatilom. Sve sobe su sa prelepim pogledom, a gosti mogu besplatno koristiti i bazen koji se nalazi pored vile. U ponudi su usluge noćenja sa doručkom i polupansiona. Ručak je a la carte i može se organizovati ako gost to poželi. Dobrodošli, Vila Del Rey vas čeka.